Mu kinyejana cya gatanu mbere ya Yezu habayeho umugabo w'umushinwa witwa Sansu wari umujenerali ukomeye, maze ashingiye ku bunararibonye bw'intambara yarwanya akazirebesha amaso yandika igitabo yise The Art of War, gikuyemo inyandiko z'ubuhanga n'ubwenge mu kurwana intambara cyangwa se abashaka kuyirwana. Hamwe mu magambo yamamaye yanditse muri iki gitabo naho yagize atazatsinda intambara uwo ari we wese umenya igihe cyo kurwana n'igihe cyo kutarwana. Abasesenguzi benshi mu bumenyi bw'intambara basesenguye amagambo ya General Sansu bavuze ko gituma umenya igihe cyo kurwana n'igihe cyo kutarwana hari urwego rw'ubutasi rw'umujenerali ruyobora intambara. Kuva mu ntambara za kera kugeza uyu munsi, urwego rw'ubutasi ku rugamba ni ikintu cyangombwa cyane, ndetse no mu gihe cy'amahoro kugira ngo urwego rukore aka kazi rumenye ibyahungabanya umutekano w'igihugu n'ikintu cyangombwa cyane. Kuva kuri Mose muri Bibiliya n'abantu 12 kugeza kuri Mossad y'uyu munsi cyangwa se CIA y'Abanyamerika, FSB y'Abarusiya, MI6 y'Ubwongereza ndetse na DGSE y'Abafaransa, ibihugu byose mu isi biba bifite uru rwego rushinzwe ibikorwa by'iperereza ku mutekano w'igihugu n'ibyaha bigamije kwangiza. U Rwanda narwo rero kimwe n'ibyo bihugu bigira urwego rufite izo nshingano z'iperereza n'umutekano. Mu Rwanda urwo rwego rwitwa NISS, National Intelligence and Security Service. Uru rwego benshi barwibazaho byinshi ariko ugasanga ntibabizi. Gusa muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri uru rwego rw'iperereza n'umutekano rw'u Rwanda. Njyewe nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Erega ubwo nagwaye ikaze. Mu kugusobanurira neza NISS ndifashishije itegeko nimero 73 akarongo kaberamye 2013 ryo kuwa 11 z'ukwezi kwa 9 2013 rigena ububasha, inshingano, imiterere n'imikorere by'uru rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano. Mu bijyanye n'ubutasi cyangwa se n'iperereza n'umutekano hari amagambo ndi bukomeze gukoresha, byaba byiza ubanje kuyamenya. Muri aya magambo harimo ijambo ryitwa amakuru y'ibanga. Aya ni amakuru afite imiterere n'agaciro ku buryo kuyatangaza cyangwa kuyakwirakwiza bidatangiye uburenganzira bishobora gushyira umutekano w'igihugu mu kaga. Irindi jambo ndi bukoreshe kenshi ni ijambo iperereza. Iperereza ni igikorwa kigamije gukusanya, guhuza no gusesengura amakuru agenewe kumenyeshwa abo bireba kandi ashobora gukoreshwa hagamijwe kurengera inyungu za Repubulika y'u Rwanda. Irindi jambo ni umutekano w'igihugu. Izi ni ingamba zifatwa n'igihugu hagamijwe kukirinda, zikubiyemo gukumira no kurwanya ko cyaterwa biturutse imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo n'ibindi bikorwa bishobora kugihungabanya. Irindi jambo ndi bukunde gukoresha cyane ni ijambo ukora iperereza. Ukora iperereza n'ushinzwe iperereza muri NISS ubarirwa mu nzego z'imirimo za NISS kandi uhembwa nayo. Uru rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza rwa NISS ubu rufite icyicaro cyayo mu mujyi wa Kigali mu murwa mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, ndetse gishobora kwimurirwa ahandi hose mu Rwanda igihe bibaye ngombwa. Urwego rwa NISS mu buryo bwihariye rufite ubwisanzure mu micungire y'imari n'abakozi byayo. Ubuyobozi bukuru bugize NISS bufite ubwisanzure buciriritse mu micungire y'imari ndetse n'abakozi babwo. Uru rwego rwa NISS ushobora kwibaza utese rurebererwa nande? Reka ngusubize ko uru rwego rw'igihugu rw'iperereza n'umutekano rurebererwa na Perezidansi ya Repubulika. Muri make mu buryo bw'ako kanya boss w'umuyobozi w'urwego rw'umutekano n'iperereza mu Rwanda ni Perezida wa Repubulika. Mu buryo rusange inshingano za NISS ishinzwe muri rusange gukora ni iperereza imbere no hanze y'igihugu no gusuzuma ibijyanye n'abinjira n'abasohoka hagamijwe kurinda no gukumira icyahungabanya umutekano w'igihugu. Ariko uru rwego mu buryo bwihariye rufite inshingano zihariye. Izo nshingano za NISS nizi zikurikira: kugira inama Perezida wa Repubulika na Guverinoma ku ngamba zo kurengera inyungu z'umutekano w'igihugu, haba mu bya politike, ubukungu, umuco, imibereho y'abaturage ndetse n'igisirikare. Inshingano ya kabiri y'uru rwego no gutahura no kugaragaza igikorwa kibangamiye cyangwa gishobora kubangamira umutekano w'igihugu. Indi nshingano no guperereza, kwegeranya, kwiga, gusesengura no kumenya abafitiye uburenganzira amakuru y'iperereza yerekeye umutekano w'igihugu. Uru rwego kandi rushinzwe kurinda leta ibyahungabanya ubusugire bwayo, ibikorwa by'ubutasi, ibitero binyujijwe mu ikoranabuhanga, ibikorwa bigamije kuyibangamira ndetse n'iby'iterabwoba. Uru rwego kandi rushinzwe kumenyesha Guverinoma imyumvire rusange
ibyabangamira umutekano w'igihugu hakoreshejwe ikoranabuhanga. Uru rwego rwongera ubushobozi mu guhana amakuru no gusubiza ibibazo byatewe n'ibitero binyujijwe mu ikoranabuhanga, iterabwoba n'ibindi bibazo by'umutekano w'igihugu. NISS kandi inafite inshingano zo gushyiraho uburyo buboneye bwo gutangariza ku gihe amakuru y'iperereza avuye mu gihugu cyangwa hanze yacyo ku bafite uburenganzira bwo kuyamenya, gusuzuma no kugenzura ibibazo byose byerekeye abinjira n'abasohoka mu gihugu no gukurikirana umutekano ku butaka bw'u Rwanda no ku mipaka yarwo. Imwe mu nshingano y'uru rwego gusuzuma impinduka mu karere no ku rwego mpuzamahanga n'ingaruka zagira ku mutekano w'iki gihugu, nabyo biri mu byo NISS ifite nk'inshingano. Gukora no gufatanya n'izindi nzego zishinzwe umutekano imbere no hanze y'igihugu byongera ku gukora indi mirimo yahabwa na Perezida wa Repubulika, nabyo ni inshingano z'uru rwego. Kugira ngo rero urwego NISS rubashe gukora inshingano zarwo navuze hejuru, ruba rufite ububasha bwihariye. Muri ubwo bubasha bwa NISS burimo uburenganzira bwo gutanga imbunda, aho abakozi ba NISS bafite uburenganzira bwo gutunga no gukoresha imbunda mu gihe bakora imirimo bashinzwe. Aba kandi bafite uruhushya rwo kugura imbunda n'amasasu rutangwa n'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Ni mu gihe kandi amategeko ngengamikorere ya NISS hagena uburyo bwo gutunga no gukoresha izo mbunda. Ibi kandi byongera kuko abakozi b'urwego rw'igihugu rw'iperereza n'umutekano NISS bakora akazi k'iperereza bafite ububasha bw'ubugenzacyaha mu gihe bakora imirimo yabo. Uburyo ubu bubasha bw'ubugenzacyaha bushyirwa mu bikorwa bigenwa n'iteka rya Perezida wa Repubulika. NISS kandi ifite ububasha bwo kugenzura itumanaho mu gihe ari ngombwa hakurikijwe amategeko abigenga. Mu buryo bwihariye uru rwego rufite ububasha bwo kubika mu byiciro raporo z'iperereza n'umutekano n'ibindi bikoresho by'iperereza n'umutekano rwaba rufite. Amategeko ngengamikorere ya NISS agena uburyo amakuru ashyirwa cyangwa akurwa mu byiciro by'ibanga. Nyuma yo kuvuga ku nshingano n'ububasha by'uru rwego rushinzwe iperereza n'umutekano, reka tunavuge no ku mikorere ndetse n'imiterere bya NISS. Duhereye ku miterere ya NISS, reka nkubwire ko NISS igizwe n'ubunyamabanga bukuru, ubuyobozi bukuru bw'ubutegetsi n'imari, ubuyobozi bukuru bw'iperereza n'umutekano imbere mu gihugu, bwiyongera ku buyobozi bukuru bw'iperereza n'umutekano hanze y'igihugu. Uru rwego rukanagira ubuyobozi bukuru bw'abinjira n'abasohoka mu gihugu. Umubare w'ubuyobozi bukuru ushobora kongerwa cyangwa ukagabanywa n'iteka rya Perezida. Iteka rya Perezida kandi rigena imitunganyirize n'inshingano z'ubunyamabanga bukuru n'ubuyobozi bigize NISS. Imiyoborere ya NISS nayo yihariye ukwayo, kuko nk'ubwo NISS iyoborwa n'umunyamabanga mukuru nawe uyoborwa na Perezida wa Repubulika mu bijyanye n'iperereza n'umutekano by'igihugu. Umunyamabanga mukuru ashobora kunganirwa mu kazi n'umunyamabanga mukuru wungirije ushobora kubifatanya no kuyobora bumwe mu buyobozi bukuru. Buri buyobozi bukuru bukuriwe n'umuyobozi mukuru nawe uyoborwa n'umunyamabanga mukuru mu kazi ashinzwe. Abayobozi ba NISS nabo bagira uko bashyirwaho, kuko nk'ubwo umunyamabanga mukuru wungirije n'abayobozi bakuru muri NISS bashyirwaho n'iteka rya Perezida. Abandi bakozi bashyirwa mu myanya hakurikijwe stati yihariye igenga abakozi ba NISS ishyirwaho n'iteka rya Perezida. Umubare w'abakozi nawo ugenwa hashingiwe ku ngengo y'imari ya NISS. Umunyamabanga mukuru n'umunyamabanga mukuru wungirije barahira indahiro iteganyijwe mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda imbere ya Perezida wa Repubulika, inteko ishinga amategeko n'urukiko rw'ikirenga. Uburyo abandi bayobozi bakuru n'abandi bakozi bakora akazi k'iperereza barahira buteganywa na stati yihariye igenga abakozi ba NISS. Aba bayobozi bakuru ba NISS kimwe n'abandi bayobozi mu Rwanda uhereye kuri Perezida wa Repubulika nabo bagira manda yabo. Nk'ubwo umunyamabanga mukuru n'umunyamabanga mukuru wungirije bagira manda y'akazi y'imyaka 4 ishobora kongerwa. Abayobozi bakuru bagira manda y'akazi y'imyaka 5 ishobora nayo kongerwa. Iyo umunyamabanga mukuru wungirije asanzwe afite inshingano z'umuyobozi mukuru, habarwa manda y'umunyamabanga mukuru wungirije. Nk'uko abayobozi ba NISS bashyirwa mu mirimo bagira n'uko bayivanwamo, nk'ubwo abayobozi bakuru ba NISS bava mu mirimo kubera imwe mu mpamvu zikurikira: kutubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Aba kandi bashobora kuva ku mirimo manda irangiye, cyangwa se bakava ku mirimo biturutse ku kuba batagishoboye kuzuza inshingano zabo. Ikindi cyatuma umuyobozi ava ku mirimo ye muri NISS nuko afite uburwayi butuma adashobora kuzuza inshingano ze, bwemejwe n'akanama k'abaganga gashyirwaho na Minisitiri w'Ubuzima. Uyu muyobozi kandi ashobora kuvanwa ku mirimo yakatiwe burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirengeje amezi 6. Yava ku mirimo yahamwe n'icyaha cya jenoside cyangwa yahamwe n'icyaha cy'ingengabitekerezo yayo n'ibindi byaha bifitanye isano nayo. Uyu kandi yava ku mirimo igihe cyose yaba afite imyitwarire itesha agaciro NISS cyangwa se apfuye.
Ku rundi ruhande abakozi ba NISS bava ku mirimo hakurikijwe stati yihariye igenga abakozi b'uru rwego. Ku rundi ruhande kandi abahoze ari abakozi bakora iperereza muri NISS barangije imirimo yabo neza bafatwa nka intelligence reserve personnel kandi bashobora guhamagarwa bagakora imirimo ya NISS bibaye ngombwa. Amategeko ngengamikorere ya NISS agena ishyirwa mu bikorwa ry'ibiteganywa n'ingingo. Nkuko rero mu Rwanda bimeze, urwego rw'igihugu rw'iperereza n'umutekano rugira imikoranire n'izindi nzego zishinzwe umutekano ndetse n'izindi nzego za leta n'izigenga zayifasha kugera ku nshingano zayo zijyanye no kubungabunga umutekano w'igihugu. Mu buryo rero bwihariye mu bijyanye n'umutekano, iteka rya perezida rigena ibintu bigomba kugirwa ibanga bijyanye n'iperereza n'umutekano w'igihugu. Ubwo rero kandi mu buryo bwihariye minisiteri, ibigo bya leta, ibigo leta ifitemo imigabane, ibigo byigengwa cyangwa umuntu ku giti cye bafite amakuru yerekeranye n'umutekano w'igihugu bafite inshingano yo guhita bayageza kuri NISS bakanagaragaza icyizere bafitiye inkomoko y'ayo makuru. Urwego rwa NISS rufite uburenganzira bwo kudatangaza amakuru y'ibanga kuba bitagenewe. Uru rwego rw'ubutasi cyangwa se rushinzwe umutekano n'iperereza mu gihugu ni rumwe mu rwego ruhambaye kandi rwihariye ukwarwo rwagize umumaro ukomeye mu myaka 30 ishize u Rwanda ruvuye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibi bishingira ku kuba rwaragize uruhare rukomeye kandi rwihariye mu gutuma umutekano w'u Rwanda uba wose kugeza ubu. U Rwanda rukaba ari kimwe mu bihugu bitekanye mu isi nzima. Urwego rw'ubutasi rwakumiriye ibitero byinshi byashakaga guhungabanya u Rwanda, byaba ibikorwa by'abasize bakoze jenoside mu Rwanda ndetse n'ibikorwa by'iterabwoba. Uru rwego rwakoze ibihambaye ku buryo rufatanyije n'izindi nzego z'umutekano igihe nawe turyama tugasinzira tukagenda u Rwanda uko dushatse, haba ku manywa na nijoro ndetse n'ahariho hose wifuza kuba uri mu Rwanda. Nubundi rero ubu butasi bw'u Rwanda nta cyababuza kuba igihangange kuko umurage n'amasomo bufite bukomoka ku murage wasizwe n'ingabo za RPA Inkotanyi ndetse bushingiye ku bunararibonye bw'abakurambere barwo barangazwa imbere na Perezida Paul Kagame ubwe kuko ari umwe mu bantu bamaze igihe kirekire mu bikorwa byo kuba umutasi ku buryo abo yigishije batabura kuba ibitangaza muri aka kazi kuko ubwe nyine ari umutasi wabizobereyemo. Nsoza iki kiganiro nyibera nkubwire ko uyu munsi urwego rw'igihugu rw'iperereza n'umutekano NISS ruri kuyoborwa na Bwana Imbere wahoze ayobora urwego rw'ubushinjacyaha washyizwe kuri uyu mwanya na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu kwa gatandatu k'umwaka wa 2024. Uyu nawe yagiye kuri uyu mwanya asimbuye Major General Joseph Nzabamwita wayoboye uru rwego kuva muri 2016 kugeza muri 2024. Major General Nzabamwita nawe yagiye kuri uyu mwanya mu kwa gatatu kwa 2016 asimbuye retired Lieutenant General Emmanuel Karenzi Karaki wari umaze imyaka 5 ayobora urwo rwego. Uyu rero yari yagiye kuri uyu mwanya kuva muri 2011 asimbuye Brigadier General Dr Emmanuel Asimbuwe Ndahiro wayoboye uru rwego kuva muri 2004 kugeza nyine muri 2011. Ni nuko nsoje. Wanyuzwe? Niba ari yego gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi urushaho kuryohera. Njye nitwa Eric Rukundo Sage direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Nawe ubutaha.